Bismillah. Danas ćemo spomenuti jednu iznimno važnu temu, pa se možemo spasiti mnogih belaja koji bi nas mogli čekati u kaboru i onom anam životu, dakle na ahiretu. Kaburskom kaznom se kažnjavaju braćo i sestre ljudi i žene zbog svojih grijeha koji čine srcem, okom, svojim uhom, ustima, jezikom, stomacima, spolnim organima, rukama, nogama, cijelim svojim tijelom. Postoje općeniti i pojedinačni i posebni razlozi kažnjavanja u kaburu, odnosno u berzahu. Što se tiče općenitih razloga, stanovnici kaburova se kažnjavaju zbog njihovog nepoznavanja svevišnjeg gospodara svih svjetova Allaha dželešanuhu, zbog nepokoravanja Allahovim naredbama i zbog kršenja njegovih zabrana. Uzvišeni Allah subhanehu ve ta'ala neće kazniti svoga roba koji ga je dakle spoznao, slijedio njegove naredbe i klonio se onoga što je on uzvišeni, silni i moćni zabranio. Kaburski azab je rezultat Allahove srdžbe i prezira prema griješnicima. Pa ako god rasrdi uzvišenog Allaha dželešanuhu na ovome svijetu, kršeći njegove naredbe i njegove zabrane, a zatim umre i ne pokaje se za svoje prijestupe, kažnjavat će se u berzahu, dakle u zagrobnom životu, shodno svojim prijestupima. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem upozorio nas je na pojedine grijehove i razloge kažnjavanja u berzahu, pa će kaznu u kaburu iskusiti, braćo i sestre, sljedeće kategorije ljudi i žena. Pod 1. Kaznom u zagrobnom životu kažnjavat će se onaj koji je klanjao svoj namaz bez abdesta. Kažnjavat će se i onaj koji je prolazio pored drugoga, kome se činilo nasilje i zulum, pa mu nije pomogao, a mogao je. Zato će biti kažnjavan. Pod broj 3. Kažnjavat će se i onaj koji je naučio Kur'an časni, pa je noću spavao i nije klanjao učeći Kur'an, a danju po časnome Kur'anu nije postupao. 4. Kažnjavat će se i oni koji su činili blud i zinaluk, i muškarci i žene bez obzira. 5. Kažnjavat će se i oni koji su se bavili i koristili kamatu i pri sklapanju kamatnih ugovora učestvovali. Dakle, onaj koji uzima kredit, onaj koji daje kredit, onaj koji svjedoči, dakle žirant, i onaj koji štembilja, ovjerava kreditni ugovor. Dakle, svi oni će biti kažnjavani, a kod gospodara svakako izazvali su na sebe njegovu srdžbu i njegovo prokletstvo. 6. Kažnjavat će se i oni koji su prespavljivali sabah namaz. Kaznit će se i oni koji su odgađali svoj namaz do pred istek ili do pred sami nastup drugoga namaskog vremena. 8. U berzahu će se kažnjavati i oni koji su ubrzano namaz svoj obavljali i u njemu nisu dovoljno spominjali Allaha dželešanuhu osim nešto malo. 9. Kažnjavat će se i oni koji nisu izdvajali zekijat, kao i oni koji su ga nevoljno davali. 10. Kažnjavat će se i oni koji u mjesecu Ramazanu bez ikakvog validnog razloga nisu postili. 11. Kažnjavat će se i oni koji i pored dakle mogućnosti nisu obavili hadž barem jedanput u svome životu. 12. Kažnjavat će se i oni koji su sijali smutnju među ljudima. 13. Kažnjavat će se i oni koji su se oholili i uzdizali nad drugima. 14. U zagrobnom životu će se kažnjavati i oni koji su se pretvarali. 15. U zagrobnom životu kažnjavat će se i oni koji su vrijeđali, potvarali čestite Allahove robove i robkinje, vjernike i vjernice, uhodili ih, njihove mahane istraživali i širili ih okolo drugim ljudima. Bavili su se dakle tuđim mahanama i tuđim poslovima, a svoje mahane i svoje poslove su zapostavljali. Bavili su se dakle tuđim grijesima, a prema svojim grijesima bili su itekako nemarni. 16.
U zagrobnom životu kažnjavat će se oni koji su pozivali u novotarije. 17. Oni koji su govorili o Allahu i njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem bez ikakva znanja. 18. Kažnjavat će se i oni koji su zloupotrebljavali i pronevjeravali imetak siročadi, to jeste jetima. 19. Oni koji su prisvajali bespravno tuđe imetke, koji su se bavili, krađom. 20. Kažnjavat će se i oni koji nisu vodili računa da li na dozvoljen ili nedozvoljen način stječu svoj imetak. 21. U berzahu kažnjavat će se i oni koji su konzumirali alkohol i oni koji su varali i data obećanja pronevjeravali. 23. Kažnjavat će se, braćo i sestre, i oni koji su se bavili dosjetkama kako bi izbjegli Allahove subhanehu ve ta'ala naredbe ili kako bi sebi nešto što je Allah dželešanuhu zabranio dozvolili. 24. Kažnjavat će se i oni koji su druge pomagali u grijesima i neprijateljstvu prema muslimanima. 25. Kažnjavat će se i oni koji su pomagali zulumčare, nasilnike, nepravednike i tako dalje. 26. Kažnjavat će se i oni koji su naricali zbog nečije smrti, oni koji su ih slušali i nisu ih u tome sprječavali. Dakle, svi oni bit će kažnjavani u berzahu. 27. U zagrobnom životu kažnjavat će se i oni koji su džamije pravili na kaburovima i koji su iste ukrašavali. Dalje, 28. Kažnjavat će se u zagrobnom životu i oni koji su odlazili gatarima, vračarima i sihirbazima, pitali su ih za nešto i također vjerovali su u ono što bi oni rekli. 29. Kažnjavat će se i oni od kojih vjernici nisu bili sigurni za svoje imetke, čast i za svoje živote. 30. U zagrobnom životu kažnjavat će se i oni koji su imali pogan jezik, koji su govorili proste i bestidne riječi, koji su psovali i vrijeđali druge okolo sebe, pa su se ljudi udaljavali od njih kako bi se sačuvali njihovog zla jezika i njihovog prostoga govora. 31. U zagrobnom životu kažnjavat će se i oni koji su zapostavljali rodbinske veze. 32. U berzahu će se kažnjavati i oni koji nisu bili milostivi prema nevoljnicima, udovicama, starijim, iznemoglim, te prema siročadima, odnosno jetimima, pa čak i prema životinjama. 33. Kažnjavat će se i one koje su zapostavljale svoju tek rođenu djecu i bez ikakva opravdana razloga nisu htjele da ih doje. 34. Kaznit će se i oni koji su tražili od drugih da čine dobra djela, a oni ih sami nisu činili. 35. U zagrobnom životu berzahu kažnjavat će se i oni koji se nisu čuvali mokraće prilikom obavljanja male nužde. Dragi moji, eto tako, ovi i slični njima se zbog svojih grijeha kažnjavaju u svojim kaburovima, shodno brojnosti i veličini ovih grijeha. Ako je većina ljudi ovakva, onda se većina stanovnika kaburova i kažnjava, dok je malo onih koji će se spasiti kaburske kazne. Čuli smo neke stvari, čuli smo neke zabrane, čuli smo zbog čega se kažnjavaju neki ljudi, pa ako smo se prepoznali negdje u tome, zamolit ću vas u ime Allaha da se popravimo, da prestanemo to činiti kako bi, ako Bog da, inšalah, izbjegli kabursku kaznu. Allah vam dao svako dobro, Allah nas pomogao u činjenju dobrih dijela i u slijeđenju prave vjere Islama. Amin, ja rabi.